C'est une maison da gunta un histoire d'or a gelbe a guir. Ja. Ja. Dama en gout da bebden zo e pourmen seriganoz hag a mogidel e c'hovar kiliet kompletament. Kiliet, kolet. Kolet ba c'hoazhou a ba varnen. E gavez ket ken toul beken da vont d'ar quoi. C'est vraiment o un gavet e kichen an tibian o farjik bian d'un. Hag o un gavet e mintin déjà. Bo e do pourmen. Hag e do skoet war an or. Hag e kleve un ambien e kanan ban ti. Allez, a skoet war an or. Un amenag a zo, ja, naigile, meo a po bian. Meo a po bian. Plehe da dat. O, vazat zo partiet a harder zo. Tu pe o c'hoari velenehan. A davam, plehe, a zo partiet pa minut so. A men eus dene ben ti, deo, me zo ahe. Penan zeo, me gaftin em pozen em drumple da zi, amam a kabaden a fous a jardin. Amma moche kichen door a chabinet. Non, gabaden.